جرێباز FM دەم باش فەرمون بۆ گەڕەکە نوچیان دەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. چەکدارên PYD li bajarê Qamişlo serkirdeyê Kurd Abdurrahman Apo serbest berdan herwiha endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Ehmed Remê jî serbest hate berdan. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye doh daxuyaniyek derbarî pêşwaziya pîrozbahiyan yên serbest berdana endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo belav kir û îro sibeha merasîmên pêşwaziyê dest pê kirin. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û serokê Komîta Pêwendiyên Derve ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriye Kamiran Haco got ku tu pêwendiyên rastûxo navbera NKS û PYD di dema niha denînin. Siyasetmedarên Kurd pêşbînî dikin Amerîka rê nede şer li devera Kurdî li Sûriye rû bide. Dubare silav. Doh li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji zindana Elaya ya bajarê Qamişlo serbest hate berdan. Abdurrahman Apo di 12 heyva heftan sala 2017 li Efrînê ji mala wî li taxa Eşrefiyê hatibû girtin. Piştî serbestberdana Abdurrahman Apo li Dêrikê jî endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Ehmed Remê serbest hate berdan. Ehmed Remê di 21 heyva dehan sala 2018 hatibû girtin û îro serbest hate berdan. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye doh 14 heyva yazdan 2018 daxuyaniyek derbarî pêşwaziya pîrozbahiyan yên serbest berdana endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo belav kir. Serkirdayetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye daxuyaniyeke fermî de serbest berdana endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdurrahman Apo ji girtîgehên PYD bi dilxweşî belav kir û ji cemawer û millet û tevgera Kurdî û kadroyên wê re yên civakî eşkere kir ku ew pêşwaziyê li wan kesan dikin yên wê pîrozbahiyê li serbestberdana Apo bikin li bajarê Qamişlo ji demjimêr dehê sibê ta 8 êvarî ew jî li Rojavayê yarîgehê û ji bo dema du rojan ku ji îro 15 heyva yazdahan 2018 dest pê dike û îro jî ji destpêka sibehê ve merasîmên pêşwaziyê dest pêkirine û hîn berdewam in. بله ایرو روژا یکمینه تو ایرو پارلمان عبدالرحمن عاپو اندامه کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه سربست هاته بردان براستی اموی سال کنیبیه زندانیه پیاده نبو مخابن انتقامك سياسي بو كسي سياسي نجه و زندان نجه و ناف ملته و غورپانا سياسي جبو كاركي بكش بو ملته و جبروي كيجي ایران پێشوازیە چ کەسێکتێن میوانێتێن تێن سەردانە هەواڵێمای هێژە توحمەناق و پێشوازیاوا دەکەن و ڕۆژێکی گەرگی پێکێف خۆشن هێویتکن ببێ ڕۆژێک دەرفەتێک وەرەوەری بەکردن و ئەمکاربن بە هەفتورە کار و خەباتێ بکەن بۆ ملەتی کورد سووریا دەداک و مافی خۆپێک پێدێ عەبدوڕەحمان ئاپۆ یەکشەوە کەسێ خەباتکەرە عەفرین دەهاتیە ناسکردن سمبۆلە عەفرینیە و ئینشاءڵڵا هولو بمینێ و بمینێ سەر ڕێبازاخوا ئەم دبینێن بەردانە مامۆستاژ زیندانی PYD دوێ دەما هادا بڕاستی جهێ شانازی و کێفخۆشیە گەلێکی جەبلەتێمە وان بهێوی نەژی دەرێ زیندانە وەرنەگرتن و زیندان سپی بێن نەخاسمش گرتی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی و دەرگه بە بێژیش یەکرێزیە کوردیرە نەخاسم دوێ دەما هادا گوملەتی کورد تەڤایی پێ ئەرمانجکردن ji bo derfet dî milletî derbas nebe jê têxwestin bo yekrêzî hebe û çi kesê kurdayetiyê bike. Di beşdariya xwe de di programeka televîzyonê de li ser kanaleka Kurdî endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û serokê Komîta Pêwendiyên Derve ya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriye Kamiran Haco got ku tu pêwendiyên rastûxo navbera NKS û PYD de dema niha denînin. Haco Gotjî ku hin aliyên xêrxwaz hene navbênkariyê dikin ji bo nêzîkbûnekê navbera her du aliyan de pêk bînin lê di dema niha de tu danûstandin nînin.
پشتی سربست بردان عبدالرحمن آپو اندامکی دنیه پارتی دیمقراطی کردستان سوریا گلوه او یک بکاره نزیک بونه که دناورا انکسی و پیده ده پیدا بکه و یک ریزیه که دناوا آلین سیاسی ده بدست بخه. ایرو پیده هجمارک گرتیه پارتی دیمقراطی کردستان سوریا ین کود زندان و دبون سربست بردان گو یک جوانجی سرکرده پارتی دیمقراطی کردستان سوریا عبدالرحمن آپو بو. ایرو اسایشا پیده لباجار قامشتو سرکرده کرد و اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دیمقراطا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو سربست بردان. آپو پشتی سال و 4 حیوان ده زندان پیده ده ایروش زندان علایا یا باجار قامشلو سربست هاته بردان. عبدالرحمن آپو ده 12 ماه هفتان سال 2017 لعفرین جمالاوی لتخا اشرفی هاتبو گرتن و تانها ده زندان پیده ده گرتی بو. هر وها پشتی سربست بردان عبدالرحمن آپو به دمک کرد پیده اندامکی دن یه پارتی دیمقراطی کردستان سوریا زندان خواه سربست بردا. پیده ولاتی بناوه احمد رمه گو اندام پارتی دیمقراطی کردستان سوریا بول دیری که سربست بردا. گو احمد ده 21 هیوا دهان سال 2018 جالی پیده و هاتبو گرتن. افسر بس بردان تین دمکه ده گو گلک بنگوازی تین کرن اجبوی کرزیا تفگرات سیاسی کردی لکردستان سوریه. به طایبت دوی دما هستیار ده گو ترکیه بردوام دگفن خود لسردورین کردی و تانها عفرین جی دبن دست آلین چکدارین اپوزیسیونا سوریه ده. هر دم مجارا گرتین سیاسی سدما سرکه بو جبو تکشونا پرانی آره کفتنا دناورا انکسی و پیده ده. نها و پشتی سربست بردانا آپو گلو اویک و بکاره ناکوکی و جدابونه ده ناوا تفگرات سیاسی کردی بداوی بینه و درگه دانوستاندنان و یک رزیه دناف براوان دوکه اف پرسیار دمینه و دروژن بیده ورن دیار کرن. سروکی خوجهی حسکه یا رجهلات و اندام شپیلا پیش روژا کردی لسوریه زبیر موسا درباری اگر به هفو گوهارتنا ادلبه به هندورانج کردستان سوریه و کوره کفتن دناورا امریکا و ترکیه و روسیه و رژیم سوریه ده گوت که امریکا رینا ده شر لوی ده ورا تجی پترول و غاز رو بده سرباری گریدان آوی ده وره بباشور کردستانی و پیزانن دولت سرکه زرهیز ده جهان ده سرکه جماریک امریکایی بدوی ده روسیه تی اف چارسیاریا سوری ده دستیوان ده ترکیه تخوازه رولا خاطیت خورد بکه لیسکا خورد بکه دریا اف کسی پیو گریدای اف هیزی چکداری پیو گریدای ایوان دکه چاکوش ده دستی خوده پی تکوه هندره سوری ده وک عفرینی روسيا وامريكا تخوازن رولا تركيا كيم بكن نزيده بكن لانه سركا او شارسريكي سوري بمينن وامريكا دروجلاتي فراد دهاتيك بمينه نهاتيك دركبه بدو تركا او بدو هنكي ديتر از دينارينا مدي ويتم قياداج بروجلاتي فرات بروسار نكي قاوا تركا ادلبي ودردورا ويدرخه وبدو نظام روسيا وتركاتيخ كوباني وكردستان سوري برشي روجلاتي فرات فأفايا اد بأمريكا فيكاري هانيناكي لأنه ما بستاوي دخوازي چرا سيريا سوري باريه مزن بشكا مزن ايويبه بتايبتي جيج بترول وغاز دست تيدي وايج بيتر جريداي بكردستان باشور وبعراقي وبرجندونديوي دسبيكي رولا ايراني درخ السوري ودور ازبيقي روسيا وامريكا ويتشارا سريكي افهيزي تشكتار اي بتركي في جريداي ببينن رولا ددوا وبخازن جفانجي جندري سوري درخ دوباره سرنوشت جکدارن پیاده لباجار قامشلو سرکرده کرد عبدالرحمن آپو سربست بردان هر وها اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه احمد رمی سربست هاته بردان پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دوه داخلانی یک درباری پیشوازی پیروز باهیان ین سربست بردان اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو بلاف کرد و ایروز باها مراسم پیشوازی دست پیکرن اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و سروک کمیتا پیوندین در یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کاملا حاجو گوت کتو پیوندین راستو خود نابرا انکسی و پیاده ددمان هادنینن
سیاستمەدارên Kurd pêşbînî dikin Amerîka rê nede şer li devera Kurdî li Sûriye rê bide. Her saat şad bin.